Lijep pozdrav svima. Jedan video na temu noža, čisto više ovako kao prezentacija, pokazivanje. Odmah ću reći, neću ništa raditi s ovim nožem, isključivo snimam ovo kako bi vam pokazao zapravo ovaj nož kojeg posjedujem. Radi se o, po meni, dosta zanimljivom nožu, a još zanimljivije da ja to kažem zato što ja osobno ne volim preklopne noževe, ne koristim ih, uglavnom ih ne koristim, imam svega nekoliko modela preklopnog noža. Ono što sam imao uglavnom sam podijelio, međutim ovo je nož koji dolazi sa narančastom drškom i to je, evo, iskreno zaista razlog zašto ga posjedujem, ali ga nevjerojatno i obožavam. Radi se o nožu, o džepnom zapravo nožu, koji služi za hitne slučajeve. Da, spada u kategoriju rescue, iako zaista ne možete očekivati Bog zna što po tom pitanju, ali zbog određena dva fičera spada u tu kategoriju, zapravo zbog 3 boja je isto dio toga. Nož je od poznatog proizvođača, sad treba to znati izgovoriti, Kershaw, ne znam, evo, ispričavam se, ne znam to zaista izgovoriti, ali stavit ću i u opis videa i ovdje na ekran, tako da znate. Model je Barricade, ima smisla, jel? Kada kažem džepni nož, evo kako on zapravo dok je na dlanu, da dobijete dojam o veličini. Znači nije onaj mali nož, nije onaj veliki nož, po meni nekakav srednji nož. Dok je ovako sklopljen, on je nego prema specifikacijama 12,7 cm. Otklopljen je, kad se rasklopi, dug je 21,6 cm. Oštrica je duga 8,9, ako se ne varam, centimetara. Debljina oštrice je 2,7 centimetara. 2,7 centimetara, 2,7 milimetara, ispričavam se. Čelik oštrice je 8 CR 13 MOV ili vam MOV. Ne spada nikako ni približno premium čelik, ali za ovakvu vrstu noža to nije po meni čak ni bitno. Ono što sam rekao zašto spada uopće u kategoriju rescue noževa je naravno i ta njegova narančasta boja drške, koja je od najlona ispunjena staklenim vlaknima. Drugi feature je ovaj mali pin za razbijanje stakla koji se nalazi naravno na dnu drške. I treća stvar, zapravo to su dvije primarne stvari, jel? I treća stvar ili druga primarna stvar je sjekač ili rezač pojasa u automobilu. To je razlog zašto recimo mnogi ovaj nož ne koriste recimo kao EDC nož, nego ga koriste, drže ga u svom automobilu, jel? Ono što mi se sviđa kod ovog noža je njegova težina, a to je samo 128 grama, što je zaista strašno lagan nož. Ima ovaj klip za džep recimo, koji se ne može premještati i ostalo, znači fiksno je stavljeno ovako kako je. Grip samog noža je, usudim se reći, agresivan. Ne skliže se uopće, dobro, ja sam sad u rukavicama, ne skliže se uopće u ruci kad je mokar, da znači nema sklizanja nikakvog. Što se tiče same oštrice, ovaj što ja kažem ukrasni premaz zapravo je zaštita same oštrice.
prilikom oštrenja oštrice, on dolazi naravno tvornički jako oštar, ali prilikom oštrenja oštrice, prilikom učestalog intenzivnog korištenja, naravno da će se vidjeti tragovi na oštrici, što je sasvim normalno, Bogu hvala, to je alat koji se i koristi. Jel? Cijena ovog noža je, i ja se ispričavam, stavit ću na ekran, ali mislim da je negdje oko 40 eura. On se da naći po $25 čak cijena izvana, međutim dostava i sve dok dođe do vas opet će to doći na iznad 30-35 eura, svejedno. Ja sam ovaj nož nabavio u Boosteru kod nas u Hrvatskoj, dostupan je manje više u gotovo svakoj trgovini na internetu, tako da ako gledate ovaj video iz BiH ili iz Srbije, imate raznih opcija kako si nabaviti ovakav nož, ako vam se uopće ovakav nož sviđa. Još jednom, ja ne volim preklopne noževe, ali ovaj nož mi se zaista, prvo mi se počeo sviđati, zašto sam ga nabavio, je narančasta drška, ne znam zašto imam taj, usudim se reći, fetiš na narančastu boju kad je u pitanju oprema, ali evo, to je razlog zašto sam ga nabavio, čisto ovako da mi stoji u torbi. Ali ga s vremena na vrijeme znam i upotrijebiti kad se uopće sjetim da je nož pored mene, da je sa mnom. Nema nikakvih, kažem, dodatnih specijalnih mogućnosti, osim evo tog pina za razbijanje stakla i sjekača, rezača pojasa u automobilu. I sviđa mi se to što je zaista lagan, 128 grama ili što bi se reklo gotovo ništa. Znači nož je odličan, line lock je u pitanju, vrhunski radi, nemam zaista niti jednu jedinu primjedbu. Evo, kratki zaista jedan video, čisto snimam da vam pokažem ovaj nožić, ako nekomu se svidi, ako si želi ponoviti možda dio opreme, želi si možda novi nož, kupiti možda neko skuplja ovakve noževe, čisto evo, da vam pokažem i ovako nešto, ako se nekomu svidi, dobro, ako se ne svidi, opet dobro, Bože moj, to je to. Ništa, veliko hvala na pažnju i vidimo se uskoro opet i lijep pozdrav.